Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Estela. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naungunget gayam ti tao anaanos numapunwandan. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Estela. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oops! Tong Eds! Talaga nagswerte ka! Swerte talaga! Ala, taya-taya man nun! Awanin pagtayak. Amangan lumabalin apo utangan lakpay laang tapno makasubutak Estela. Anya? Pautangan ka iti pang subot mo mutlaang iti inabak ko? Ay, naawan pagtayam, tumakder ka ditan, ta sumublat mo ti daduma. Makamalas ti kasta. Anya mo ti kastuyan, naabak man dataon. Oh, asino ti sumublat ita? Awanan pagtaya ni Megan. Ala, darasam ti tumakder ditan, kat sayang ti oras. Mumalam manan. Nalastog ka, gaputa mga abak ka. Ha, saan lang amay may sa ti aldaw? Tandaan am dayta. Nagkapamanan katrabiin. Umpay lang naluto ang masida. Itay da ka pa ingor orayan. Ay, pasensya kan lakay. Agsuswerte ak namin itay di sugalan. Sana bale, ada barbecue. Iso day tuyan ti sidaan tayo. Agidasar kan ta mabisina kon. Ay bamutan lagi ti anak mo. Nakaturog dan iti kauuray kong ka. Buwan lakay, mabit lang nga rod. Saan ka manan nga mapan makitong bakit? Umay ka di umatatulungan na. Tado ti maarami di jay. Kasta ka di? Ngam sayang mo't, amangan no mga baka. Panagrik na kat agswerte akmanan ita. Sayang di mapangabaka. Kasyan nakmut Tulungan nakmut iti ubrak. Tapno daras malpas ti daldalosak nga uma. Tamulaan tayon. Ti daras mo ngarod nga pan mangilakaw no at dadagiti natang amay mula. Alawanan, tapno awan may bagbagam kanyak lakay. Mala, dalusong dagiti root iti naaradaw. Mula tulatan. Wan, agarado ka lata ditan, tasya akong ti makaamo ditoy. Ay na nga tayo ti aramido, tapno makaliklikak iti paparamid nila kay ko. Ay, makatungtong itaw. Agagatulan dagiti dakulap ko. Ay, amukon. Kunyari, bagak anasakit ti tiyan ko. Anay lakay. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Apay, kinkinan mo ya? Agpada tala ang matikingnan. Ay, nagsakit na talaga. Ano na kontra? Alam ka ron, magawit ka, tasya ka di makamu dito Pasensya ka na. Talaga ajak may turan ti sakit ti tiyan ko. Anay ko. Kita mo ang daaga sa para sakit ti tiyan ijay. Tagtumar ka. Kung di mo kat anusan ti sakit ti tiyan mo. Uwan, siya akong ti makamo. Sige, panawan ka pa nga rod. Ay, makatong itak matlangan. Pasensya kan lakay no nagpambarak. Sana bale, no mga bakak, igatangan kalangan iti naimas asidaam. Agpalas ako, kamapan akong makitong it. Ay, marikrik na ka, nga agswerte akmanan ita. Awan mo't ninanang mo dito'y balay. Napanan na. Diyak mo tatang. Diyak mo't nasangpatan dito'y balay. Kinunana na sakit ti tiyan na iso pinagawid ko. Hanggang pimanaw gaya. Amangan no napan manan nakitong it. Ay, una yan ti ina. Di na may kat dahi tabisyo na. Anyaman nga tanga oras amang ang dataon nga nukas na. Nakaluto akong itiin na po eh. Ngamawan mat mailuto si daan. Urayan ta ni nanang mo. Bara nga dahi sangput na si daan. Naibos amin ang nga bakak iti kalman. Uray po umat, naibos. Ay, malas talaga. Kunak pa'y nagswerte ak ita. Oh, apay at makder ka matan Estela. Awan ka di matan pagtayam. Huwan nga rod. Agmalas akmat. Naibusan dyan nga bakak iti kalman. Agraman po unak. Talaga akas ta ti sugal. Kukwak mat ita ti swerte.
Pautangan ka kumaiti po unam ngam di nakmat pinautangan idi kalman. Sa anak mat nga umutang kat. Talaga nga gawid akon. Tama no, or urayon na kon ti asawa. Sige, panawan kayon. Awan pa'y maigatang kun iti si daan. Dumagasa kon dita istor ti karuba. Umutangak pa lang iti sardinas asidaan mi. Naimbag tasim mangput kan. Kunak man o kunam anasakit ti tiyan mo. Apay nga rod arimwar ka pailaeng. Napanam nga Napanak nga rod nagdiskitar iti maigatang iti si daan. Awan mo't na diskitarak. Iso nga imutangak pa lang iti sardinas adi ta istor ti karuba. Sana bale, tayo bigat. Bayadan ni tinang tayo dua kalding. Imbag lang inutang may gatang iti kasapulan dito'y balay. Kayan kasapulan, iti anak ta. Wanla kay, nasaya at matadagayam kwarta nga urayam. Talaga nga awanon kwarta nga igama. Adto yung ti kwarta bakit? Igama ka tsinda. Gumatang kay ti masapsapol dito'y balay. Nasaya at nga rod lakay. Ay, wad gayam, anya ti kayat mo agatang kasi datayo inton aldaw. Kukod ko mati baboy ta makasabsabawak. Namayagan na di tayo nagsidsida iti kukod ti baboy. Ala nga rod lakay. Agpalusak laeng, tama pa na kon makitsenda. Ala, tayo lang idioma. Madama ti mulak iti kamuti kun ube. Eksakto lakay. No agawid ka, addanton na imas asidaem. Apay nga di magasak pa lang na nakitungkit. Naaba kung di kagudwa ti bayat ti kaldi. Mapanakit din makitsenda. Ama ano maibos pa di tigam ko. Jaklam mo no. Anya ti iba na kanya ti asawa. No maipaabak ko amin na ito. Oh, papanamon nga Estela. Pumanaw ka matan. Mapanak pa'y makitsenda. Taur-urayon nila kay kuti isang pot ko amasida. Alang nga rod, agsublikan tumanan na. Ala, umay kayo manganan. Nakaidasara kon. Wow! Naghimas matante si datayo ita, nanang. Kukod ti baboy. Wala na, pabinayadan ta kami ng dua kalding tayo. Ala, sumango kayo nga rudon tamangan tayon. Ditakan nga agtugaw, anak. Lakay, ada ka di matrabaho ije umaita. Awan ta nakamula kon. Urayin manin adumakkel dagi tayo na imula. Sakbay amapan gaikan. Sige, nasayaat nga rod no kasta, lakay. Sa dino ti papa na, Miss Stella, anak. Mapanak lagpasyar di tabalay da megan, tatang. Anya nga agpasyar. Mapanak makitong 8 ko namkit di Madamdamag ko pigsa ka no makitong 8. Hoy, agbalbaliw kan. Nasingpet ti asawam. Si kameten nga asawan at isugadora. Sa anak amapan makisugal kunak manen tatang. Sige, panawan kayo pa'y. Nanang, bumawatak man iti kwarta. Adda babayadan ije pagadalan. Manuti ka sa pulam, anak. 500. Bayam, taagdis kitarak. Ha? Naibuson tinaglakwan tayo iti kalding? Saan mo pigpigsan tangiwat mo? Ang mga numangag ni tatang mo. Nangipanan nyo nga iti kwarta. Saan mo nga ibagbaga ka ni tatang mo? Naibusan ti kwarta, ha? Stella? Stella? Ha? Lakay? Nangipan namin tinaglakwan ti kalding. Ha? Sing-singirin dak ije istor ta nagdakkel gayam ti utang mo. Saan mo anabay bayadan? Lakay, pasensyakan kan pakawanan ako mga naisugal ko tinaglakwan iti kalding. Anyat ko nom! Anay ko! Sorry talaga, lakay. Hawa na talaga ti pagbalbaliwan. Bugbugan ka man lang. Tatang, gusto ko man! Di ka makidyang itirak. Tay kak iti pagnakman to'y nalaing nga inam! Husto, lakay! Husto! Nanang, tiniliw dagiti pulis ni tatang. Kasanuitan, mabalod ka din ni tatang. Talaga mabalod. Taindarom ko kat nga rod. Anya, kasano tayo nga ruditan, nanang. Basol yumat ngamin. Apay nga isugal yu tinaglakwan tayo iti kalding. Nagkamaliak. Ngam saan mo tamasapol adang ranak. Kasano no napatay nak.
Mabuto nga kun kanitatang mo. Isa na sa isaya at laangan nga agyan iji kulungan. Ha? Ang kasanuta nga rudan nga nanang. Awanan ni tatang agtrabaho. Di nakpay damdamagan may papaniti day ta anak. Nagulo ti panunot ko. Diyak amunoan niya ti aramidag. Anya nga'y tinagbanagan nyo ita. Binagbagaan ka may ngemsan ka adim ngagkanyak. Anya nga'y ita. Sorry, tatang. Ngam alangan mo't apalabsak latan ti inaramid na kanyak. Kurang laangan ang mapatay nak ti asawak. Ket napunwan nga tamot, ah. Ama nga, no nagsip nga ti panagkita na, isuan na bugbog na ka. Natangken tumot ti ulom. Anya nga tatirumba nga aramidag, tatang. Kaya tingka kasarita ti asawam, ah. Eh, saan? Diyak kayat. Nasakit pa lang tinakam ko itinaramid na kanyak. Ay, kat makaammo ka nga rod, ah. Total, saan mo mat nga ammo ti mabagbagaan? Nakakaasin ti biyag tayo, nanang. Sa anak pa yun anak ka-enroll. Tawan mat kwarta tayo ang maigatang kadagiti masapsapol ko. Ano sampay lang ti saan asumrak itatawan, anak. Makaanay lang igat-gatang ko iti para kaan tayo ti matbat gada ka makitangtangdaan. Kaduan kayo latang arudan ang makitangdan. Idulin ko ti tangdan ko. Tapno makaurnungak. Tapno addan to sarak. Inton sumaruno apa nagsasarak. Pasensya ka pala kumaanak. Agan-anos ka pailaang. Nanang. Kumusta mat nga tan ni tatang? Kasla jak pa'y kayat akasao. Jak amo no anya ti ibagakkan kwa na. Kan jak amo. Ama ano agong ungot pailaang kanyak. Mapantayo ko masarong karaan, nanang. Ang mga no nakakaasin ijay. Saan pa'y nga ita, anak? Saan na bale? Saan na baybayan ni apong mo? Sigurado amap mapanasarsarong karan ni tatang mo iji pagbaludan. Ne, da kayo mo't nanang. Apay anak kaumay kayo? Maya, kaimbaon nak ti asawam. Ha? Agpakpakaasi. Ayatras mon, ti darom mo. Taag kariasanan nga ulitan, ti inaramid na. Kwa, nanang. Agpakpakaasi ti asawam. Narigat ka no ti biyag iti pagbaludan. Isa pa nga asim tapakawan umon ti anak ko. Uray, tadamot basol mo. Saan lang mat nga iso tinagbasol? Mapan mo kumamot bisitaan. Taur-urayan na ti panang bisitam kenkwana. Naimbag, tayo may nakmat labi ni Sita, Estela. Pangasim ko na. Iatras mo ko man ti dimandam. Ikarik, jakon ulitin ti naramit ko kang ka. Kwa. Maasik ako mamot kanyak. Uwan gayam. Kumusta ti anak ta? Nagsardeng pala nga agadal. Saan anak ka-enroll? Tawan mo't maigatang ko kadagiti usaran na iti pagadalan. Umanugot kang aminayan ay atras ti dimanda. Tapno matulungan kayo. Ikarik, saan ka nakabkabilan? Sige. Iatras ko nga rodon ti demandakan ka. Anto yung tinaglakwa kadagiti mula ta, bakit? Ha? Ipaigam mo kanyak dahi ti akwarta, lakay? Amo ka na bayag mo ngayon sardeng ti sugal. Amumot nga tantiriga ti agsapol iti kwarta. Iso apat check, adi mo na isugal dahi ta. Agpaisot ako nam lakay. Idiada ka iji pagbaludan. Kumporme ti pakitang tangdanak. Tapno saan kami laang nga agbisin ka dagiti anak ta. Kang runaan ti amin. Saan kon nga isugal da ito eh. Tamabuto nga amadang ranak manun. Pasensya kan bakit. Naramin ko tikas jay. Gapo ta nagsip nga ti panagkitak iti daydia ka nito. Ang agbababawi ako. Iti daydia ang naramid ko. Aging ga ita, saan ako na nagsugal, Mr. Lonely? Kanayon ko natulungan ti asawak iti trabaho na, tamo kong tiriga ti agsapol iti kwarta. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Estela. Estela, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam.
Nasaya at na ikatmon ti agsugal abisyom. Gapo taawan nasaya at nga itden ti sugal. Ilumlum na kalang iti utang, kan madadaal pa iti relasyon nyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Estela, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.